enya ne se obi e wodi omanpanyi da ebesan aba emfa oba mama no opportunity said the mother year no mutu obati ano no oba for revenge mama wakwaba wo frame me Ajoa searching mesrel na wa subscribe to my channel near notification bell no so for more news ebusuafo papa ya wo frame no Omane Acheampong ono na obo tabita kum nipa na ewu nso yesusu on sorry bra nipa na ewu nso yesusu bi nyane ono mo sa no den sem bi atojo o kire say Ghana for mo yesterday na 2024 mo bo modern bo mo musu kwa from ampenda da mahama ba ke bi obetua mo no NDC for build your mo ho o kire say 2016 abato na yeto na ye over 1 million votes e pame ampenda da mahama no be take revenge yesterday now Omane Acheampong dey nsem we beto dwane Ghana fu bi eduet video no e wo TikTok no mu di na tamade ya akwajiska wa NPP for me ka kira mo sa sem we me ka ntie na ntie ni NPP party no aho na me so me di omo ho ya wo no omo mu nim se Ghana ho dadwen do omo akoma so nti se omo ba be ma omo ye niam pa nti na omo feel is automatically na se niam pa na omo ye omo aye no Ghana fu hu no omo eto abade ma omo but Ghana fu ye mfa niam pa hu ye de mo ye den ye hu kra enti sa kan niam pa his excellency na Adon Kwakufu Ado aye can say 2024 kan boy campaign his excellency na Adon Kwakufu Ado niam pa wa ye say ya kasa ya hwe na Adon niam ho ato aba kan people fu kan boy din kan nya campaign po but Ghana hu wo hu mu ye hu mu Intina people for sense wo ye niam painti no o campaign am mo kro mo hu kra no mo afro kra hye hu kran abo aba so na credit bi ko mo ata ma o se de adwuma mo hu inti mo feel say bi obi niam pa his excellency aye na ye ka no we are saying it because Oman Ghana no yan people na NDC fu di onya mu dia o Ghana no yan people dia yan NDC dia but politics ena ye den ye be rule your mind no na se politics be rule your mind dia na party e ba so a mega nani kokoo yankopon de ma yen god yankopon oboyen o se Barbara unu unua no wo Ghana mo kofa e mo dia diamond e mo dia kokoo e mo dia bibia e mo dia mo kofa kokoo kwa de se bu no mo dua no mo ton dia no kwa de nka ho by natural resources yankopon de ma yen no yankopon de a che na ye na ye ndia no se party bi beba na oba beton no de sika no aya de ne manya so fa so me gina we me nuano miensa area free education na be yam se 2024 mo anto aba obi an friend bi so me man sika me nuano miensa o omo ya nasbo afo no SHS di owie no we wie school tertiary wo takrade next ba no Legon we wie this year next year say this year next year me won school kwa me and I last born so also ko free SHS and I do the infimfim no so I for na area cra for also water crade nursing school inti se menya se mfa so nyina adenti na men kasa emfa nya pa his excellency aye no ti se ya kasa mamu ndwin se bia MPP fa ma yen school MPP fu no won hu won from kwa no wa hye wu kran won from kwa no aka se dia mo ye no mo ya won hu because won se wo ye ne mapa e bia NDC fu no e bia obi kasa ma party na woman sika dia nti na mo de bia mo de ebe ye reference amo kama ye no NDC fu mo musika MPP fu won nimo but ade ba ko e di ya NPP fu no ne but aya na ye de ya odi na ato nchen because ye nya adwuma e mo ye adwuma de ma Oman Ghana nti Omane Acheampong ne nsem o ka no e ye fact me say omanpenda da mahama da na obeye asat now me hu asem be omanpenda da mahama aka so oba be yo because 24-hour economy no already no exist me da me dem anadwo no do light a me so le nkoto light 12 o'clock no obi mfa wo manfu mbo meko achi e wa bro omanpenda da mahama wada also 24-hour economy on provide the security cameras bia
echo police station ko be foolish case me to me install na drop 12 o'clock in quarter light but through digitalization me to me at all my phone so enya fe na mi ja mi diska pa skada mo asa mi ko yiska o bank no mi ja medwuma afuka akọ bank akọkọtena ase akọsa line na adabi ntumi ya transaction wo me phone so 12 o'clock cry bia o peska to light abetumi ya transaction wo phone so dey to light no through digitalization 24-hour economy na kasa exist NDC phone so mo buy be di wacha na jufufu anadwo and what they say 24-hour economy is about anadwo nko adwuma nko na worker no tisi ye kasa de man NPP party na ye atwi ni kramba say ebe ye ntia ye yo mebo aha ye yo ye ho ntia tine ye campaign de NPP no na nya party ni dia motaze NDC phone so mo campaign mo nya funti because 24-hour economy na mo so mbaton wacha na dwono kwa wo NDC ni na wo so campaign kwa wacha ne do a wo nton but who want campaign our party ababa ye bia so boto ti na wo campaign ba ye ya campaign mo man Ghana enya ma pa MPP bo mo ye ena ye campaign e de ema me nuanu me o ko free SHS sa phone ni na so okay kalabo me so se free matana care ni bi kabana bi kabana me nuanu phone ni na wo mampani ko phone peso ena wo na so ko free SHS nti masa ya campaign munja ne ya de no bia mo bia sika Omane Acheampong ko di sika bia NDC mo ya wa sika number be wi adi mo ba ma ya revenge say 2016 ya to abeti am 2016 aban man to be but my penda da mahama ba ma revenge be ha because all light do na no ya she 2020 na me to aba 4 more for na me to ma na do kwal man to ma me ya because I can read I travel mi hu nyama na do aye I see nyama na do aye that is the only reason why I'm dey to abama na nando enye bibia of course wampenda da mahama oye president na oye de his excellency aye bia ka obi se me fa ho akota ba mo bi fufu no ti me hwade na me de ato aba mo ya so me wie na mo ye de gu ya so yenti ensema Omane Acheampong e de etujwa enye ne se obi e wodi o mampani da ebesan aba emfa oba mama no opportunity said the mother year no to abati an no oba for revenge. Yes, Ghanaians should be very careful. Mama baby my revenge. Oba for revenge. Not just no be. Abaka zanya abana mututi an 2016 no ka zanya ya. Mo man chance ya. On call for elections bia biem. Nti bibie no amoka obeti. Politician bia me se me nya politician me kasa me bold na me kasa. The greatest vision for every politician is to win the elections ahead of him. I am telling you, Oto Obama Mahama election by the one and in mu a or person or winning to obey mo boko Ghana for the mu benya no eche edum so no. Nja abato obi obeto Obama Mahama. Abato de to Obama obi a obesan abepa ochew. And to Obama obi a omabiem. Obe finish him. Eje medase.